Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye n'amakuru ahagarariwe na Alphonse Twahirwange ndi Grace Iratubona. Impunzi z'abarundi 115 barimo 107 babaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe n'abandi 8 babaga mu mujyi wa Kigali basubiye mu gihugu cyabo. Izi mpunzi zatashye kuri uyu wa kabiri tariki 25 Gushyingo zinyuze ku mupaka wa Nemba wo mu karere ka Bugesera uhuza u Rwanda n'u Burundi. Mu mpunzi 115 zatashye ziganjemo izimaze imyaka 10 zarahungiye mu Rwanda. Raporo z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi zigaragaza ko kugeza tariki ya 31 Ukuboza 2023 mu Rwanda hari impunzi ibihumbi 113 593 zirimo iz'abarundi ibihumbi 5411. Bigaragara rero ko umubare w'impunzi z'abarundi watangiye kwiyongera ubw'umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambaga bigera aho ubufunga imipaka muri Mutarama 2024. Kugeza tariki ya 31 Mutarama 2024 impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda ziyongereyeho 150 zigera ku bihumbi 5561 nk'uko bigaragazwa na raporo y'iri shami rya Loni. Umubare w'impunzi z'abarundi wakomeje kuzamuka ukwezi ku kundi ugera kuri bihumbi 51,406 tariki ya 31 Kanama 2024. Ugereranyije rero n'ibihumbi 5,411 zari muri iki gihugu tariki ya 31 Mutarama ubona ko hiyongereyeho 635. UNHCR igaragaza ko impunzi z'abarundi zari mu Rwanda zibarizwa mu miryango 17,735 muri zo rero zikaba zasabye ubuhungiro. Mu mpunzi z'abarundi harimo 46% zifite imyaka iri hagati ya 0 na 17 y'amavuko, 50% zifite iri hagati ya 18 na 59 na 3% zifite imyaka irenga 60, 80% ziba mu nkambi, izindi 20% ziba mu miji. Inkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe icumbikiye impunzi z'abarundi 4,869. Umujyi wa Kigali ucumbikiye 7,757. Umujyi wa Nyamata ucumbikiye 1,991 naho uwa Huye ucumbikiye 768. Iri shami rero rya Loni rigaragaza ko impunzi z'abarundi 26,569 ziri mu Rwanda zaturutse mu ntara ya Kirundo, naho 11,635 zituruka Ibijumbura, naho 5,008 zituruka muri Munyiga. Izindi rero 8,194 zituruka mu zindi ntara. Naho mu yandi makuru, Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu ishima uruhare rw'imiryango itari iya leta mu kwigisha no kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Iyi minisiteri rero yabigaragaje ubwo umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro Interpeace wagaragazaga ibikorwa bigamije ubumwe n'ubudaheranwa wakoze mu gihe cy'imyaka 4 mu bice bitandukanye by'igihugu. Cyubahiro Gasabira Gadi yarahatubira dutegurira inkuru ku buryo burambuye. Hari hashize imyaka 4 umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro Interpeace ukora ibikorwa byo kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu turere 5 two mu ntara zitandukanye z'igihugu. Muri ibyo bikorwa by'ubudaheranwa byakozwe harimo amatsinda ya mvura nkuvure, kwita ku buzima bwo mu mutwe, gutegura gusubiza mu buzima busanzwe abagororwa, amatsinda yo mu miryango no kuzamura imibereho yabo binyuze mu kubaha ubumenyi n'inkunga zo gukora imishinga itandukanye. Mu banyuze muri aya matsinda harimo umuryango wa Ibyimana Antoine wo mu karere ka Nyamagabe, ubwe wivugira ko yari yarabaswe n'ibiyobyabwenge bikagira ingaruka ku muryango we, ariko kuri ubu akaba yarahindutse. Nari umuntu udashobotse warangwaga n'ubusinzi no kutita ku muryango, mbese no kutuzuza inshingano nk'umugabo mu muryango. Ibyo ntibyabagaho, nkuko nifatiraga umwanzuro jyenyine sinite ku bitekerezo byo twashakanye ndetse n'abana twabyaranye. Umugore we Uwimana Marie Mediatrice avuga ko kuva umugabo yaganirizwa habayeho impinduka nyinshi mu muryango, kandi ko kugeza ubu batangiye no kwiteza imbere mu buryo bugaragara. Arangije yiha intego
aravuga ngo ngewe ngo muri 2025 nge ntago nzaba nkiba mu ikode. Niko byagenze muri 2025 nyine muri mu kwezi kwashize mu kwa kane, ubu turi mu kwa 11, mu kwa kane niho twatashye mu nzu zacu. Ku rundi ruhande abaganirijwe bari kugororwa bagaragaza ko byabafashije kumva uburemere bw'ibyaha bakoze no guharanira kutongera kubikora ubwo bazaba basoje ibihano byabo. Uyu ni Nyirahabiyaremye Jean d'Arc, umwe mu baganirijwe ariko kuri ubu warekuwe nyuma yo gusoza ibihano. Kwakira ko umuntu yakoze icyaha akakira ko ari uwo yahemukiye kandi ko agomba gufata iya mbere mu gusaba imbabazi aho kugira ngo yumve ko ari umutwaro cyangwa ari umutwaro yamukoreje, ahubwo akumva ko yagombaga kwakira ibihano, ko buri kintu cyose kigira ingaruka zacyo. Kandi no ikintu utari buhindure ugomba kucyakira ukara ngo ni iki cyagiteye, ninjye nyirabayazana ngomba gukosora. Interpeace, umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro wateguye aya matsinda, uvuga ko bishimira ko hari umusaruro byatanze nk'uko bisobanurwa na Bwana Kayitare Frank, umuyobozi w'uyu muryango mu Rwanda. Ugasanga umuntu kwigirira icyizere, kumva afite icyizere cy'ejo hazaza, bikazamuka ku kigero yenda bikava niba yari afite kuri 20 bikajya kuri 60. Urwo ni urwego rwiza. Ugasanga ibiganiro byubaka hagati y'umugore n'umugabo, mwabonye bavuga ko bahoraga barwana n'umutungo basesaguraga, ugasanga imibereho ariko n'imibanire yazamutse ku kigero kiri hejuru ya 40%. Ugasanga twabonye ko hari abantu bari mu magororero kubera ibyaha bya jenoside, bagategurwa bakafashwa kwiga imyuga, bagasubirayo bakaba batangiye gukora ibikorwa bibateza imbere naho batashye. Ibyo byose tubona ko byatanze umusaruro kandi bishobotse ko byagera mu gihugu hose. No kuvuga ngo ikigero n'ubundi ku rwego rw'igihugu urugero rwakomeza rukazamuka. Ku ruhande rwa leta bashima uruhare rw'imiryango itari ya leta mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda, kuko ibikorwa byayo bishyigikira ibisanzwe bikorwa na leta. Uyu ni Bwana Eric Mahoro, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ni nayo mpamvu natwe mu mikoranire n'iyi miryango ya societe civile turimo no kongera imbaraga muri gahunda yo gutegura abakoze jenoside yakorewe Abatutsi basubira mu miryango yabo, cyane cyane tugamije kugira ngo bumve neza ingaruka z'icyaha cya jenoside ariko bahinduke nyabyo, kubera ko hari aho twanabonye muri iyo mibare navugaga y'ubushakashatsi ko bamwe muri bo baba bakinangiye batarahinduka mu buryo bwuzuye. Bisaba rero ko izi gahunda zigenda zunganira ibyo natwe dukora nka leta kugira ngo abantu bahinduke nyabyo. Muri rusange mu gihe cy'imyaka 4 Interpeace imaze ikora ibyo bikorwa, abagera ku 12,000 nibo baganirijwe mu turere twa Musanze, Nyabihu, Nyamagabe, Ngoma na Nyagatare. Ubuyobozi bw'uyu muryango kandi bukavuga ko ubu hakurikiyeho ikindi cyiciro kizabera mu turere twa Karongi, Muhanga, Bugesera na Nyarugenge. Cyubahiro Gasabira Gade, Flash TV. Turagushimiye cyane Cyubahiro Gasabira Gadi. Mu yandi makuru, imibare ya Banki Nkuru y'Igihugu yagaragaje ko hagati ya Nzeri 2024 na Nzeri 2025 umutungo wose w'urwego rw'imari wazamutse ku gipimo cya 24.3% uba miliyari 15,000 by'amafaranga y'u Rwanda, uvuye kuri miliyari 12,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Beneri isobanura ko iri zamuka ryashingiye ku kwiyongera kw'amafaranga abitswa mu mabanki no mu bigo by'imari iciriritse, kwiyongera kw'imisanzu y'ubwizigame bw'izabukuru, inyungu ku ishoramari n'imisanzu y'ubwishingizi ikusanywa n'ibigo by'ubwishingizi. Imibare igaragaza ko umutungo wa banki muri uwo mwaka wiyongereyeho 23.3%, urwego rw'ubwiteganyirize ruzamukaho 32.9%, naho ibigo bito n'ibiciriritse bizamuka ku kigero cya 22.1%. Ibigo rero bishya bitanga serivisi z'imari ariko bidasabye ko umuntu yizimaga bizamura umutungo wabyo ku kigero cya 48.1%. Ibigo rero by'ubwishingizi bizamuka ku kigero cya 15.8%, naho umutungo w'ibigo bitanga serivisi z'ivunjisha bigera kuri 19.2%.
ijana. Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu Soraya Hakuziyaremye aherutse kubwira abanyamakuru ko bwa mbere umutungo w'ibigo by'imari mu Rwanda wageze kuri miliyari 15 by'amafaranga y'u Rwanda n'izamuka rya 24.3% ugereranyije na Nzeri 2024. Muri uwo mwaka inguzanyo nshya zatanzwe n'amabanki ziyongereye ku gipimo cya 15.3% zigera kuri miliyari 1,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho inguzanyo zose zatanzwe n'amabanki ziyongereyeho ku gipimo cya 22.6% zigera kuri miliyari 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu mpera za Nzeri 2025. Kimwe rero no mu mabanki inguzanyo zose zatanzwe n'urwego rw'ibigo by'imari iciriritse zazamutse ku gipimo cya 21% zigera kuri miliyari 2,072 by'amafaranga y'u Rwanda. Imisanzu rero y'ubwishingizi ikusanywa n'ibigo by'ubwishingizi by'abikorera yiyongereye ku gipimo cya 18.5% igera kuri miliyari 183 z'amafaranga y'u Rwanda mu mpera za Nzeri 2025. Inyungu rero ku bikorwa by'ubwishingizi zaragabanutse zigera kuri miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda muri Nzeri 2025 zivuye kuri miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu cya 2024. Beneri isobanura ko byatewe no kwiyongera kw'ibigomba kwishyurwa ku bwishingizi bwo kwivuza bijyana n'izamuka ry'ibiciro byo kwivuza. Ibi rero byatumye igipimo cy'ibyishyurwa ku bwishingizi bwo kwivuza kizamuka kigera kuri 75.1% kivuye kuri 70.1% muri Nzeri 2024. Ku rundi ruhande rero inyungu ku ishoramari mu bigo by'ubwishingizi zariyongereye ku gipimo cya 14.4% zigera kuri miliyari 22.8 mu gihembwe rero cya gatatu cya 2025 zivuye kuri miliyari 19 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe cya gatatu cya 2024. Ahanini rero bitewe n'inyungu ku ishoramari mu mpapuro mpeshwamwenda za leta n'amafaranga abitswa mu mabanki. Hagati aho umutungo w'urwego rw'ubwiteganyirize bw'izabukuru wiyongereyeho 33% wageze kuri miliyari 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu mpera za Nzeri 2025. Umutungo w'ikigega cya Ejo Heza no wiyongereyeho 29.2% ugera kuri miliyari 84 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu rero nuko habayeho ubwiyongere bw'imisanzu n'ishoramari ryunguka mu rwego rw'ubwiteganyirize bw'izabukuru. Imisanzu yiyongereye bitewe n'ubukangurambaga bwakozwe aho abakora mu bikorwa bitanditse aribo bagize igice kinini cy'abanyamuryango n'umutungo w'ikigega. Naho mu yandi makuru hari abakorera uburaya mu mujyi wa Huye mu karere ka Huye bavuga ko bakomeje gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyane cyane mu masaha y'igicuku kuko akazu gatangirwamo udukingirizo ku buntu kashyizwe ahazwi nko ku Mukoni gafunga kare bakabura aho batugurira kuko ibikorwa byose mu mujyi wa Huye nabyo biba byafunze guhera saa 8 z'ijoro. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC buravuga ko aka kazu kagomba gukora amasaha 24 kuri 24 hagamijwe gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida, bityo rero ko bakaba bagiye gukurikirana iki kibazo. Claude Karinda arakomeza. Hirya no hino mu turere dutandukanye hashyizwe udukioske dufasha abaturage kubona udukingirizo ku buntu hagamijwe gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida ndetse no kwirinda izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari abakora umwuga wo kwicuruza bazwi nk'indangamirwa mu karere ka Huye babwiye Flash TV kagakioske kashyizwe mu mujyi wa Huye ngo kabafashe kubona udukingirizo tw'ubuntu gafunga kare bigatuma bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko utubari n'amaduka biba byafunze saa 8 z'ijoro bagakomeza gushaka abakiriya bakorana imibonano mpuzabitsina ariko bakabura aho bakuru udukingirizo twabafasha kwirinda sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikibazo cyo ku Mukoni mbere bashyiragaho umuntu ugomba guhera saa 1 akora akageza mu gitondo, hanyuma nanone ku manywa bagashyiraho umuntu uhera saa 1 za mu gitondo akageza saa 6, hakabaho umuntu nanone ugomba guhera saa 6 agasimbura undi yagiye wenda kurya cyangwa mu kiruhuko agasimbura saa 6 akageza nimugoroba. Ubu ntago bigikunda, iyo ukoreye aho nyine biba byaguteza kwandura. Ubwo umunyamakuru yageraga kuri aka gakioske k'udukingirizo ku Mukoni mu karere ka Huye saa 5:05 za nijoro yasanze gafunze. Udukingirizo tuba bakinze ugasanga urakabuze, bikaba ngombwa nyine kukorera aho amugana ukaba wakandura nka sida cyangwa ukaba wakuramo n'inda
ugasanga biguteye ikibazo. Izi ndangamirwa zo mu karere ka Huye zirasaba inzego bireba gukora ubuvugizi aka gakiyosi kagakora amasaha 24 kuko bari gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bikaba bishobora kongera ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Cyifuzo nuko guhera mu gitondo kugeza nimugoroba hagomba kuba hari umuntu watanga udukingirizo. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC bavuga ko bugiye gukurikirana iki kibazo kugira ngo gikemuke nk'uko Dr. Kuzo Bazira umukozi muri RBC ushinzwe gukumira ubwandu bushya bw'agakoko gatera sida yabibwiye umunyamakuru ku murongo wa telefone. Biteganyijwe ko gakora igihe kingana iki? Kavuga ko bakora amasaha yose 24 kuri 28. Yego. Ubwo RBC mugiye kubikora iki? Nuko turakurikirana tumenye impamvu kafunze cyangwa cyari cyabiteye kugira ngo Kioske zitangirwamo udukingirizo ziri ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu, ni ukuvuga mu mujyi wa Kigali ndetse no mu turere tumwe na tumwe ari two Huye, Rusizi ndetse na Rubavu. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Huye. Ushimiye cyane Claude Karinda. Naho abavandimwe ntibavuga rumwe mu rubanza rwa Beatrice Munyenyezi. Umuto muri aba bavandimwe ashinja Beatrice Munyenyezi gukora genocide, naho umukuru akavuga ko Munyenyezi Beatrice nta genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yakoze. Theogene Nshimiyimana n'inkuru irambuye. Beatrice Munyenyezi wejwe mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kujura igihano cy'igifungo cya burundu yakatiwe abatangabuhamya b'abavindimwe imvugo zabo zirabusanya. Umutangabuhamya watanze ubuhamya warinda umutekano yavuze ko ku rwego rwa mbere yatanze ubuhamya mu rukiko rwisumbuye rwa Huye ari mu ruhame ahura n'ibigeragezo by'abantu avuga ko mukuru we nawe yatanze ubuhamya muri rubanza. N'umwana wa mukuru we bamutoteje yavuze ko azi Beatrice Munyenyezi ahamuzi kuri bariyeri ya hoteli Ihuriro aho iyo hoteli yariye nyirabukwe wa Beatrice Munyenyezi ari Pauline Nyiramasoko. Yagira ati Munyenyezi yarari kuri iyo bariyeri yaka ibyangombwa. Uriya mutangabuhamya yavuze ko kuri bariyeri yagiyeyo ari kumwe na muramu we ngo n'umugabo wa mukuru we aho yagira ngo amuhungishe mu gihugu cy'u Burundi. Bageze kuri bariyeri yariho Munyenyezi Beatrice arabahagarika ababaza ibyangombwa amona yari yambaye imyenda ya gisirikare afite n'imbunda. Yagize ati Munyenyezi yanyatse ibyangombwa sinabimuha kuko ntaranga muntu nge nari mfite. Uriya mutangabuhamya yakomeje avuga ko nyuma haje abanyeshuri ari b'abahungu n'abakobwa maze Munyenyezi ategeka henera k'abakobwa babajyana muri kavu ya hoteli Ihuriro. Ubushinjacyaha buvuga ko yasambanyirizwagamo abatutsi kazi ku gato maze abahungu basigara aho nyuma Beatrice Munyenyezi ategeka interahamwe zijya kwica abo bahungu. Umutangabuhamya yavuze ko Munyenyezi Beatrice yahimbwaga izina rya komando aho yabaga yambaye ipantaro n'ishati bya gisirikare aho yari ahetse n'imbunda. Umutangabuhamya yavuze ko muramu we ngo n'umugabo wa mukuru we yari interahamwe afite imiri. Uriya mutangabuhamya yavuze ko yabonye Beatrice Munyenyezi rimwe ari kuri bariyeri yaka ibyangombwa abanyuraga kuri iyo bariyeri ya hoteli Ihuriro. Uriya mutangabuhamya yabwira urukiko ko kwa mukuru we habaye ibyaga abantu baratabara barimo nyirabukwe wa Beatrice Munyenyezi umugabo wa Beatrice Munyenyezi ariko Munyenyezi ubwe ntiyatabaye. Mu rukiko hahise hinjira mukuru ya mutangabuhamya arahira kuvugisha ukuri ndetse anemeza akazi Beatrice Munyenyezi. Imyaka 38 yavuze ko atigeze ava mu rugo kuko yari ahishe umuryango wa murumuna we watanze ubuhamya ashinja Munyenyezi Beatrice. Yavuze ko uriya murumuna we watanze ubuhamya bushinja Munyenyezi yabaye iwe ahakurwa n'inkotanyi zihagaritse genocide yakorewe abatutsi 1994. Uriya murumuna we ushinja Munyenyezi mukuru we yavuze ko yari atwite inda nkuru bityo yahoranaga impungenge ko nagenda bamwicira mu nzira. Uriya mutangabuhamya yavuze ko tariki ya 15 z'ukwa gatanu 1994 yagize ibyaga apfusha umwana wigaga umwaka wa 2 w'amashuri abanza. Umugabo ashaka gutabaza aramubuza kugira ngo batavumbura ko bahishe abantu barimo murumuna we. Uriya aza guhambwa n'abantu bane gusa amazina yabwira urukiko. Uriya mutangabuhamya yabwira urukiko ko abo mu muryango wa naho bari Maurice utatabaye. Uriya mutangabuhamya yavuze ko murumuna we ushinja Beatrice Munyenyezi atigeze asohoka kuko yari azwi kandi aho yari yihishe bari bamuzi ku buryo iyo murumuna we asohoka bari guhita bamwica. Yagize ati kugeza ubu murumuna wanjye tubanye neza, iyo tutabana neza sinari kumuhisha mu nzu yanjye. Uriya mutangabuhamya yavuze ko azi Beatrice Munyenyezi bamutahira ubukwe kuko umugabo we yakoraga muri kaminuza none ari senisha n'umunaho bari ari nawe mugabo wa Beatrice Munyenyezi arabatumira maze umutangabuhamya abona Munyenyezi Beatrice ari umugeni utwite inda nkuru. Yagize ati sinigeze muri Beatrice Munyenyezi mu gihe cya genocide. Umutangabuhamya yavuze ko murumuna we ushinja Beatrice Munyenyezi gukora genocide yamaze amezi 3 yihisha atigeze asohoka kuko iyo asohoka bari kumwica.
yagize ati ngenda avugisha ukuri ahubwo mumbwire nongere ndahire. uriya mutangabuhamya yemeje ko umugabo we atahigwaga mu gihe cya jenoside, yari umuhutu. umushinjacyaha abaza umutangabuhamya ati yari interahamwe. Maître Bruce Bikotwa amanitse akaboko k'iburyo ati objection monsieur le président. umucamanza ati Maître Bruce Bikotwa umwanya nuwe. Maître Bruce Bikotwa afashe ijambo ati ubushinjacyaha buri gutandukira. umutangabuhamya yaje kubazwa ibya Munyenyezi Beatrice, none ari kubazwa iby'umugabo we utari muri uru rubanza. ibijyanye n'umugabo we ntibikwiye kuvugirwa muri uru rubanza. inteko y'abacamanza yiherereye isanga nta mpamvu yo kuvuga ibijyanye n'umugabo w'umutangabuhamya kuko ataregwa muri uru rubanza. umucamanza abyibwirije yahise afata icyemezo ahuza abavandimwe. cyakora ushinja kuko yari yaririndiwe umutekano, abari baje kumva urubanza bahita basohorwa hanze. abandi batangabuhamya babiri bumviswe mu ruhame barimo umukecuru w'imyaka 77 ndetse n'undi wari ufite imyaka 12 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 1994. uriya mukecuru warokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 yavuze ko yabanye na Beatrice Munyenyezi kuri hoteli uri afite inda nkuru yavutsemo imanga ku buryo nta mbaraga yari afite zo gukora jenoside. uriya wari umwana nawe yemeje ko babanye kuva jenoside itangiye kugera bahunganye, ariko yari atwite inda nkuru na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yakoze. bano batangabuhamya bombi bahuriye ko bafitanye isano na Maurice Ntahobari, akabasaba ko Beatrice Munyenyezi ariko isano bafitanye rikaba ryatuma baha ubuhamya urukiko kuko uriya mukecuru ava inda imwe na Maurice Ntahobari kwa se wabo, naho uriya mwana Maurice Ntahobari akamubera nyirarume. byumvikane neza ko nta sano rya bugufi bafitanye na Beatrice Munyenyezi. Beatrice Munyenyezi yunganiwe na Maître Bruce Bikotwa ndetse na Maître Frédéric Gashe mu rubanza ruzakomeza muri uku kwezi kwa Gushyingo uyu mwaka. Theogene Nshimiyimana, Inyanza mu Majyepfo y'u Rwanda. Naha dusoreje amakuru yo kuri uyu munsi twari twabateguriye. Nshimira bamwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru ku buryo burambuye. n'amakuru yarahagarariwe na Alphonse Twahirwa, yewe yabagezaga undi Grace Iratubona. mukomeze kugira ibihe byiza.